Monaški život. Ovaj preventivni lijek, zvani monaški život, nije samo jedan. U stvari, to je lijek koji sadrži u sebi sve druge lijekove, ili, tačnije, može se smatrati ne lijekom, već savršenim preventivnim protiv otrovom. Monaški život je način života. Monasi i monahinje ne znaju za depresiju, iako žive u tuzi po Bogu. Oni ne znaju šta je to strah od smrti, iako neprestano žive u pobožnom sjećanju na smrt. Monasi ne znaju za bedu i siromaštvo, iako neprekidno žive u žalosti po Bogu i u lišavanjima. Oni ne znaju za očaj, iako žive bez ljudske pomoći, imajući nadu samo u Boga. Monasi ne znaju za usamljenost, iako žive u pobožnoj poučenosti iz sveta. Oni ne znaju šta su to čamotinja i klonulost, iako žive u pobožnom smirenju i tihovanju. Sve ove riječi, depresija, strah, nezadovoljstvo, strah od smrti, oskudica, briga, očaj, usamljenost, dosada i klonulost i sva druga slična duševna stanja i osjećanja opisana ovim rečima zapravo ne postoje u rečniku onih koji praktikuju istinski pravoslavni monaški život. Sveti Jovan Zlatousti piše da je monaški život bez strahova, nema straha od vladara i okrutnih gospodara. Zatim, bez meteža i buke. U manastirima nema buke koju prave žene, meteža koji prave djeca. Zatim, bez straha od smrti i plača od očaja. Tamo, to jest u manastirima, nikada nećete čuti plač i kukanje, srce parajuće jadikovanje i plakanje iz očaja. Takva mjesta su slobodna od tih besmislica. Naravno, ljudi i tamo umiru zbog toga što monasi nisu besmrtni, ali oni se smrti ne boje. Oni ispraćaju one koji su usnuli uz himne. Oni i nazivaju ovaj čin ispraćajem, a ne sahranom. I niko ne govori da je to kraj tog i tog čovjeka, već svi kažu da se on ili ona usavršio ili postao savršen. Zatim Sveti Jovan Zlatousti dalje o monaškom životu nastavlja: bez žaljenja i tugovanja kada se razbole, a kada se jedan od njih razboli, niti je on žalostan, niti su drugi žalosti, niti plaču, već se čuju molitve, a sama vera isceljuje bolesnog monaha ili monahinju. A čak kada se i razbole, to biva zbog proždrljivosti ili neuzdržanja i neposlušanja, a opet čak i njihove bolesti su vredne pohvale i vjenčanja. Manastiri su mjesta gdje ljudi ne žive samo u radosti, već i uz slavoslovlje i mnogo drugih dobrih stvari. Kao što Sveti Atanasije Veliki piše: manastiri na planinama koje sam posjetio bili su ispunjeni božanstvenim zajednicama ljudi koji su tamo pojali, koji su postili, molili se, živjeli u slavoslovlju, nadajući se budućem rajskom blaženstvu. To su bili ljudi koji su činili milosrdna dela, koji su se slagali međusobno i među kojima je vladala harmonija i zajednički život. To je zaista bilo kao da ste vidjeli cijelu jednu zemlju ispunjenu pobožnošću i čestitošću. To je bilo zato što tamo nije bilo nepravednih ljudi, ni prema kome se nije nepravedno odnosilo, nije bilo kontrole carinika, a iako je bilo puno monaha, svi su imali samo jednu misao, jedan cilj, vrlinu. Manastiri,
kaže sveti Jovan Zlatousti, jesu zaista kuće tugovanja po Bogu, usamljenosti po Bogu, gdje nema svetskog smeha, niti nemira životnih briga i potreba. Tamo su pošćenje po Bogu i teškoće, i sve je bez krvi od zaklanih životinja i dima i mirisa pečenog mesa, pošto monasi ne jedu meso. Sve je bez buke, bez meteža i mnoštva ljudi. To su mirne luke. Kada odete u sveti manastir, to je kao da ste otišli sa zemlje na nebo. Tamo ćete pronaći duboki mir i tišinu. U manastirima nema moje i tvoje, a ukoliko ostanete tamo dan ili dva, osjetit ćete beskrajnu milinu, duhovno ushićenje. Zaista ljudi koji žive u ovim dobrim manastirima su sveci i anđeli među ljudima. Rano izjutra oni ustaju usrdno dok ih iguman budi i odmah obrzuju sveti hor, podižu svoje ruke visoko ka Gospodu i poju svete himne, veoma skladnim melodijama i sa savršenom usklađenošću. Oni nemaju gitare ili male trube, klarinete ili bilo koje druge muzičke instrumente da bi proizveli harmonične melodije koje možete čuti u dubokoj tišini, dok ovi sveti ljudi poju u pustinji. I sve njihove pesme su prinosi Bogu, ispunjene su prijateljstvom i ljubavi prema Bogu. Svetovni ljudi spavaju čak i preko dana, monasi su budni noću. Oni su zaista ljudi koji zrače svetlošću gdje god da su. A kada vrijeme za ručak ili večer dođe, neki od njih jedu samo hleb i so, drugi upotrebe malo ulja, dok oni koji su slabiji jedu povrće i mahunarke. Monasi se, kaže sveti Isak Sirijski, sklanjaju od sveta i uvijek se mole Bogu da bi se dobili buduće nebeske, rajske blagoslove. Monaški život ima samo jedan cilj, spasenje duše, piše sveti Vasilij Veliki u jednoj od svojih asketskih rasprava. A sveti Grigorije Bogoslov dodaje, oni koji žive ovakvim životom, žive ga uz bdenja, pošćenje, suze, metanisanje i klečenje, uz duboke uzdahe, sa umovima okrenutim ka svojoj razdvojenosti od Boga, pojući i proslavljajući Boga, razmišljajući o rečima Gospodnjim dan i noć, a to je lek za dušu onih koji ih slušaju. Život monaha ili monahinje nisu sličan životu uznemirenim svetovnih ljudi. Oni, to jest svetovni ljudi, kaže časna mati Sinklatikija, u opasnosti su od bura uzburkanog mora života, dok mi putujemo po spokojnim i mirnim morskim obalama života. Monasi koji su napustili svijet i posvetili svoje živote Bogu, pametniji su nego mnogi drugi ljudi u svijetu, zapaža sveti Grigorije Bogoslov. Sveti Teodor iz Tebe, osveštani, dodaje, život monaha i svih onih koji čuvaju svoju čednost zauvek uzvišeniji je od života svetovnih ljudi. To je anđelski život. Zbog toga i sveti i Perehije dodaje, budući da monaški život podražava anđelski, neka život svetog Jovana, preteče i krstitelja, tog velikog i uzvišenog monaha, bude uzor za vaš život. Uzor i svetlost za monahe su anđeli, dodaje sveti Jovan Lestvečnik. Uzor i svetlost za druge ljude je monaški život. Budući da nećeš, moj dragi čitaoče, u monaškom životu naći ni reč, niti patnje povezane sa depresijom, to jest očaj, strah, nezadovoljstvo, strah od smrti, užas, melanholiju i tako dalje, i budući da je monaški život prema ocima anđelski i uzor za podražavanje, dakle, moj dragi čitaoče, kreni naprijed i podražavaj monaški život. To bi za tvoju dušu bio odličan preventivni lek protiv depresije.
Ali ako ne možeš sasvim živjeti kao u planinskom manastiru, pokušaj da od svog doma napraviš manastir, a svoj život učiniš što je moguće više sličnim monaškom. Međutim, ukoliko osjećaš da nema ozbiljnih prepreka koji bi te spriječili da se rešiš buke, stresa, briga, ogorčenja kao i strahova i muka svetovnog života, onda idi i spasavaj se. To je po navodnicima, idi i spasavaj se. Nađi dobar i svet manastir i sačuvaj oboje, i dušu i telu. Zaštiti se od svakog zla, čuvaj se od bilo kakve svetovne tuge. Održavaj zdravlje svoje duše i koristi preventivnu medicinu i preventivne lekove protiv depresije, a to je monaški život.